Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza, ikaze muri aya makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Turi ku cyumweru ni tariki 25 Gicurasi muri uyu mwaka. Turababwira ko mujyi wa Goma abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kuhavumbura ibikoresho bitandukanye birimo intwaro ziremereye, harimo imbunda n'amasasu menshi. Bituraza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Muri aya makuru kandi turababwira yuko abanyamurenge babiri b'abajenerali b'amanyenyeri yo hejuru barimo guhigana, umwe ngo ari ahiga kwica undi akoresheje drone, undi nawe agahiga kwica undi amufashe matekwa. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Turaza kandi kubabwira ko muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira Abarundi biyahuye ku ntare za Sarambwe. Ubu tuvugana imirambo yandagaye mu bice bitandukanye muri uyu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru kandi turaza kubabwira ko umunyamakuru wamenyekanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wakoraga inkuru za politike, uyu yamaze kuba yitaba Imana. Turaza kurebera hamwe bijyanye n'urupfu rw'uyu mugabo, dore ko bamwe bakomeje kugenda abaruvugaho ibintu bitandukanye. Birumvikana uyu nawe turaza kumugarukaho turebe naho yapfiriye. Turaza kandi kubabwira ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari polisi wambaye ipeti yo hejuru wasanzwe yapfuye. Bamwe bati Kiseke datangiye kubakoramo, bamwe bati urupfu rw'uyu mupolisi narwo rwavuzweho ibintu byinshi. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kurebera hamwe imirwano ikomeye cyane irimo kubera Tongo na Nyanzare ni muri teritwari ya Rucuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngaya rero amakuru tugiye gusangira muri aka kanya. Nshuti bakunzi bacu mudukurikira hano ku Ibendera TV, niba bamaze kugera hano turakwibutsa gukora like no guterekaho like, ubundi ugafata kanya kawe ugakurikira aya makuru. Niba ariwo umwanya wa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, kandi turagusaba guterekaho like yawe. Mu gihe uterekaho like yawe ndetse kandi akaba ari bwo bwa mbere ugeze hano, turakwibutsa guterekaho subscribe. Mu gihe uterekaho subscribe kandi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ubundi amakuru agiye akugeraho gatanu kuri gatanu, twebwe tuyakoherereje utiriwe ujya gushakisha. Amwese rero ikaze muri aya makuru tugiye kwinjiramo. Turaza kandi kubabwira ko hari abanyururu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kwica urugi rwa gereza bari bafungiyemo bagahunga. Ibi turaza kubyinjiramo mu kanya, ni munyemerere ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, ikaze kuri mwese nanone muri aya makuru ku buryo burambuye. Aya makuru ni munyemerere tuyahere muri Kivu y'Amajyepfo, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abajenerali babiri b'amanyenyeri akomeye, bombi kandi n'abanyamurenge barimo guhigana. Umwe aravuga yuko agomba kwica undi akoresheje drone, undi nawe akavuga yuko agomba kwica undi amufashe matekwa. Generali Masunzu na Generali Sematama bakaba barimo guhigana bose bukware. Bakaba rero bose ari abanyamurenge. Umwe rero akaba avuga yuko ngo ari umugambanyi, n'undi nawe akaba umugambanyi. Generali Masunzu n'umwe mu basirikare bakuru ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se ab'igisirikare cya leta ya Kongo Kinshasa.
gisirikare cya leta ya Congo FARDC mu mbabarire. Lieutenant General Pacifique Masunzu rero ubu akaba ari mu mujyi wa Kisangani aho yahawe inshingano zo kuyobora zone ya gatatu y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Akaba yaragiye ahabwa n'imirimo itandukanye muri iki gisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. General Masunzu yashimiye Perezida Tshisekedi wamugiriye icyizere akamuha kuyobora zone ya gatatu y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Usibye kuba uyu musirikare rero ari mu bakomeye muri iki gisirikare cya leta ya Congo, anafite inkomoko yo mu murenge kuko ni umunyamurenge. Uyu mugabo General Masunzu rero arahiga kwica General Sematama. General Sematama mukanya nawe ndaje mugarukeho, ariko uyu General Masunzu ngo impamvu arimo guhigira kwica General Sematama nuko General Sematama ari we mugaba mukuru w'abarwanyi batwirwaneho, hanyuma kandi twirwaneho ikaba ikomeje guhangayikisha bikomeye igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Ikindi kandi General Masunzu ngo arashaka kwereka Tshisekedi wamugiriye icyizere yuko atigeze amwibeshyaho, ngo arashaka guhamya ko bamwe bavuga ngo ni umunyamurenge, ngo ni icyitso Kinshasa cyangwa se muri FARDC, ngo ibi atari ukuri, ko we ahubwo ngo icyo areba imbere ari akazi kandi agomba kwitura uwamwizeye akamugabira. Ibi rero akaba avuga yuko ngo agomba kwica General Sematama, ndetse kandi ngo agomba kubikora akoresheje drone zikomeye cyane akomeza kugaba mu bice bituwe n'abanyamurenge aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ku rundi ruhande General Sematama ubu ngubu niwe mugaba mukuru cyangwa se umuyobozi w'igisirikare cy'abarwanyi batwirwaneho. Uyu nguyu rero akaba avuga yuko nyuma yuko ngo General Masunzu arimo kumuhigira kumwica, we ngo icyo azakora ni kimwe, ngo ni ugukora operasiyo zizarangira neza aho kugira ngo amurase, ahubwo amufashe matekwa cyangwa se amutaye muri yombi ngo akamugaragaza. Usibye kumwica we ngo azabanza anamugaragaze, agaragarize isi yose n'amahanga yuko ngo yamaze gufata uyu bita ko ari umugambanyi. Ngibyo rero imihigo irakomeje kandi irakomeye hagati y'aba bagabo bombi kandi b'abanyamurenge. Umwe arahiga undi bukware, undi nawe agahiga undi bukware. Ibintu ntago biraza koroha mbabwize ukuri. Twihuse rero dukomeza n'aya makuru, ariko tukiri muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni munyemerere twerekeze mu mujyi wa Uvira. Ndagira ngo mbabwire yuko ibintu byakomeye cyane aha muri uyu mujyi wa Uvira. Igisirikare cy'abarundi FDNB kirimo kwiyahura kuri abarwanyi b'intare za Sarambwe. Mukuru uyu munsi wo kuri iki cyumweru hari ahantu hitwa ngo Session Instagrico, neza ni ruhande ya hotel bita Suzana ndetse n'agace bita Plage Ifunanya. Uzamutse neza ahantu bita Rake, ahitwa Rake uhagera uvuye aha hitwa Usene. Aha rero niho habereye imirwano ikomeye cyane mu rukerera rwo kuri uyu munsi, nyuma yuko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Congo bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB ngo babyutse bagira gucya bamanukira ahitwa Session Instagrico, bamanuka Plage Ifunanya batangira kugaba ibitero ku birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe byari byegereye hafi ahangaha Usene. Bamaze kubagabaho ibitero rero ngo ni ibitero bagabye basa naho biyahura, ndavuga cyane abasirikare b'u Burundi kubera ko ngo nibo bari kuri front line. Ni nyuma yuko ngo mu ijoro ryakeye
abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi ubundi ngo bari basanzwe baba mu b'imbere ku bijyanye na za bariyeri, ngo nibo bari basanzwe babarizwa kuri za bariyeri. Ni bariyeri zitandukanye ziherereye aha muri uyu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, ariko ku mugoroba ngo bagize gutya baburirwa irengero, aho wajyaga ubasanga ngo aribo bari kuri za bariyeri zitandukanye, ahubwo ngo nijoro wasangaga kuri bariyeri huzuye za Wazalendo na FDLR. Abasirikare b'u Burundi rero ngo biravugwa yuko bari bavuye ahangaha kugira ngo bajye gupanga operasiyo cyangwa se operation yo kugaba ibitero kuri izi ntare za Sarambwe ziherereye aha hepfo. Biravugwa yuko ngo ibi bitero cyangwa se izi operations ngo zapangiwe muri hoteli yitwa Suzana. Birumvikana ngo abagaba cyangwa se abayobozi ibizi ngabo niho bari, ariko andi makuru akavuga yuko hari agashyamba gaherereye neza hafi y'agace bita Institut Mwanga d'Uvira, neza hafi ya Cathedrale Saint Paul d'Uvira. Aha rero mu gashyamba gaherereye ahangaha ngo niho neza umugambi waraye wuzurijwe. Ya basirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, no kuvuga ubwo gisirikare cy'u Burundi ko kandi n'aba Wazalendo na FARDC ngo muri aka gashyamba niho bahagurukiye. Baramanuka rero ngo bajya kugaba ibitero ahangaha hepfo Useni, batangira gusharinga ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23 bari baherereye ahangaha bameze nkaho biturije. Bakimara gutangira rero kubasharingaho amasasu, z'intare za Sarambwe nazo zabaye nkaho ari ugukora intare mu mugara wayo, ngo barabarasa barabazamukana barabakinagirana ndetse barabarenza. Magingo anga tuvugana amakuru akabavuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe barenze ahitwa Centre de Jeunes pour la Paix, no kuvuga CGP, aho rero ngo barimo kugenda berekeza neza kuri uru ruhande rwegeranye n'inyanja, ariko kandi bagenda bakikira ahangaha hitwa Plage Ifunanya. Ahangaha rero ngo barimo kugenda abaherekeza nyuma yuko n'ubundi ngo bikomeje kugenda bigaragara yuko abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo barimo kuzana agasuzuguro n'agasumburutso. Ikindi nakubwira nuko ngo muri iyi mirwano yabereye ahangaha, dore ko hari imirwano yirije umunsi, abarwanyi barwana ku gisirikare cy'u Burundi ngo bamaze gutakariza ubuzima ari benshi muri imirwano yabereye ahangaha. Amakuru aravuga yuko ahitwa Hôpital General de la Référence d'Uvira huzuye inkomere n'imirambo y'abakomerekeye muri iyi mirwano, n'ubundi akaba ari imirwano yiriwe ibera ahangaha muri ibi bice turimo kubabwira. Magingo ayangaya rero ngo aba Barundi rwose ngo bapfuye ari benshi, ababikurikiranira hafi ndetse n'abari kuduha amakuru baherereye aha muri uyu mujyi wa Uvira, kabavuga yuko ngo aba basirikare iki gitero bakigabye bameze nk'abiyahura, bavuga bati turagaba igitero M23 nibashaka baturimbure, ariko turagaba igitero. Ibingibi rero bikaba bitabahiriye n'ubundi biturutse kuko n'ubundi iyi mirwano ngo bayitakarijemo ubuzima ari benshi. Ikindi nakubwira kandi kijyanye n'uyu mujyi wa Uvira nuko abaturage baherereye muri ibi bice n'ubundi bakomeje kubona intare za Sarambwe aribo bari gufatanya na Twirwaneho, ngo bakomeje kwegera imbere binjira mu mujyi wa Uvira indani. Abasirikare ngo benshi babonywe barimo kwinjira aha muri uyu mujyi wa Uvira. Ikindi kandi ngo ntago bari bambaye imyenda isa n'iy'igisirikare cy'u Burundi, ndetse ngo ntago bari bambaye imyenda isa n'iy'igisirikare cya FARDC. Hanyuma Wazalendo na FDLR bo n'ubundi rimwe na rimwe ngo niyo bambaye bambaye, niba yambaye ishati, ipantaro araba yambaye ipantaro isanzwe, niba yambaye ikote hasi araba yambaye ibisanzwe. Hanyuma rero abakurikiranira hafi bakaba bavuga yuko
ngo abagaragaye barimo kugenda binjira mu bice bimwe na bimwe bikikije uyu mujyi wa Uvira n'ubundi ngo araba arwanye ibintare za Sarambwe. Ni mu gihe kandi bivugwa yuko hari abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bamanukiye ahangaha haruguru berekeza mu bice bya Kavivira baturutse ahitwa za Kiriba Kiriba na Runingo, ngo naho haturutse abandi basirikare benshi barwanye ibintare za Sarambwe. Hanyuma rero ngo bikaba bivugwa yuko ngo bashobora kuba tayari ubu ngubu ari neza urenze hano Kiriba, no kuvuga ngo bafite ibirindiro cyangwa se ngo bari hafi hano ya Kawezi na Kavivira, hafi neza ahangaha, dore ko binavugwa yuko ngo hari abandi bagaragaye mu bice byo hagana hirya aha ahitwa Tema, ngo bakaba bagaragaye ahatema ariko ngo baharenga bamanuka aberekeza ahitwa Kiku. Amakuru aravuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo baba barimo gupanga operasiyo yo kugota neza uyu mujyi wa Uvira, bamara kushyira hagana hagati nk'ururimi ngo abagahita batangira kwinjira neza tayari ndani muri uyu mujyi wa Uvira. Ngibyo rero ibivugwa aha mujyi wa Uvira ku mirwano yiriwe, ariko kandi ina operasiyo zirimo gukorwa amagingo aya ngaya. Reka twihuse twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turababwira ko mu mujyi wa Uvira abarwanyi b'intare za Sarambwe biriwe bakora ibikorwa byo gusaka mu bice bitandukanye ahasatswe uyu munsi. Hakaba hanavumbuwe intwaro nyinshi n'ahitwa Kaziba ya mbere. Ahitwa Kaziba ya mbere rero ngo hakozwe umukwabo, ndetse ngo biza kurangira n'ubundi havumbuwe imbunda zo mu bwoko butandukanye kandi ngo nyinshi, ndetse kandi ngo havumburwa n'amasasu menshi. Gusa abaduha amakuru baherereye aha muri ibi bice baravuga yuko ngo izi ntwaro kugira ngo zivumburwe byaturutse ku makuru n'ubundi ngo yagiye atangwa na bamwe mu bagiye bafatirwa mu mikwabo. Hanyuma rero ngo bikaba byaje kurangira izi ntwaro n'ubundi zigiye zivumburwa muri ibi bice. Gusa amakuru akavuga yuko ngo kubera ko bigaragara ko zari zimaze igihe zitabye, ngo bishoboka yuko bizasabwa kubanza kuzikorera maintenance kugira ngo n'ubundi zibe zakongera gukoreshwa. Hanyuma rero ni munyemerere twerekeze muri iyi nkuru irebana n'imfungwa zisaga 10 zatorotse kasho y'ubushinjacyaha nyuma yo kumena urugi. Hanyuma mukanyandaza twerekeze ku nkuru y'umunyamakuru n'umupolisi bapfuye, urupfu rwatunguranye kandi rukababaza benshi. Ariko kandi turaza no kwerekeza muri Kivu y'Amajyaruguru, tugaruke ku mirwano yiriwe ibera muri Rucuru ahitwa Tongo na Nyanzare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero kuri uyu wa gatandatu tariki 24 Gicurasi, abantu bagera kuri 11 bari bafunzwe batorotse bava muri kasho y'ubushinjacyaha bufatanyije n'urukiko rw'amahoro rwa Sekebanza mu ntara ya Kongo Central, no kuvuga Kongo yo hagati muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu rero ngo bakaba batorotse nyuma yo kumena urugi rw'ikasho cyase rw'igereza ngo bakarukuraho. Namwe abadukurikiye ni murebe uko ibintu byagenze. Abafungwa urugi nk'uko bigaragara, nk'uko mubibona, bakaba barwigijeyo ubundi bakahita atangira gutoroka. Umuyobozi w'akarere no kuvuga Paterendo yemeje itoroka y'aba bafungwa, akaba ngo yagaragaje ko abo batorotse bifashije imiterere y'iyi gereza ndetse no kuba ngo nta bapolisi bahagije bari ku burinzi bw'iyi gereza. Nk'uko amakuru amwe agera ku Ibendera TV yabitangaza, avuga ko ngo gutoroka kw'aba bafungwa kwabaye ahagana mu masambiri
z'igitondo. Abagororwa batorotse bakaba ngo batorotse nyuma yo kwigwisha nyuma yo kugwisha urugi rw'icyuma rwa gereza ku mupolisi rukumbi umwe wari ushinzwe kubacungira umutekano. Nyuma rero ngo yo kumugwishaho urugi bikaba byarangiye n'ubundi nawe abaye nk'ugwaye igihumure bituma aba bagororwa abatoroka. Paterendo avuga ko benshi mu bantu 11 batorotse bagikurikiranyweho ngo bari bakurikiranyweho icyaha cyo gufata ku ngufu kandi bakaba bari bategereje koherezwa muri gereza ya Cera aho ngo bagombaga gukorera igihano cyabo. Ni ibintu bitunguranye rero ngira ngo murimo murabireba. Urugi rwari rufunze gereza, ngira ngo murareba, niba muri kureba neza murareba uko imbere ibintu byari byifashe. Hanyuma rero inshuti bakunzi dukurikirana hano ku Ibendera TV, ni munyemerere n'ubundi tukiri muri aya makuru atandukanye hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbabwire yuko umunyamakuru wari umenyereweho gukora inkuru za politike akaba ngo yari muri umwe mu nararibonye z'abanyamakuru wanagenderwagaho cyangwa se wanifashishwaga na benshi, ukuvuga benshi mu bakora izi nkuru cyangwa se abagerageza kuzikora. Uyu ngo yaje gusangwa yapfuye, akaba rero ari inkuru y'impuruza kandi akaba ari inkuru yababaje abatari bakeya, dore ko uyu umugabo ngo yanapfuye taramaze igihe arwaye. Umunyamakuru witwa Kasereka Taipa Patriote yitabye Imana mu gitondo cyo kuri uyu wa 22 Gicurasi muri uyu mwaka. Bamwe bakaba bavuga yuko ngo yazize uburwayi, abandi bakavuga yuko ngo yazize urupfu rutunguranye, abandi bakavuga yuko ngo uyu ashobora kuba hari uburyo ngo yaba yafashijwe kwihutisha cyangwa se haba habayeho gahunda yo kwihutisha urupfu rwe, dore ko ngo bivugwa yuko ngo inkuru yakoraga hariho igihe zimwe na zimwe zageraga abayobozi zibangamira. Bikaba rero bivugwa yuko ngo uyu ashobora no kuba yaba yarozwe cyangwa se akicwa mu bundi buryo. Iyo rero biravuga yuko ngo yaguye mu mujyi wa Bunia mu murwa mukuru w'intara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko amakuru aturuka mu muryango we yabivuga, Taipa ngo yari yagiye Bunia kwitabira umuhango wo gushyingura umwe mu muryango we, biza kurangira rero uwagiye gutabara nawe atabarutse. Inkuru y'urupfu rw'uyu munyamakuru yakiriwe nk'ihungabana rikomeye, yakiriwe nk'ikintu gihungabanyije abantu gikomeye ku banyamakuru, by'umwihariko abo muri aka karere bamwibukaga nk'umufatanyabikorwa w'inararibonye wabafashaga akenshi cyane mu kazi kabo ka buri munsi. Nyakwigendera yakoreraga radiyo mu ngano Iocha kandi ngo yari umwe mu banyamakuru bake batinyukaga gutangaza amakuru yerekeranye n'intambara, politike, ngo by'umwihariko agatangaza inkuru zijyanye n'ibitero by'imitwe y'iterabwoba ya ADF ibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku banyamakuru benshi bo muri aka gace ka Beni ngo byari ngo ntibyashobokaga gutangaza inkuru ku bitero bya ADF cyangwa se indi nkuru yose ijyanye na politike, ngo uyu mugabo Taipa Patriote atabanje kubitangaho inama cyangwa se atabanje kukugira inama. Ibi rero urupfu rw'uyu mugabo rukaba rwabaye nk'ikibuye kiremereye cyangwa se ishyiga riremereye ryamanutse rikitura ku muryango mugari w'abanyamakuru abo muri aka gace muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
twihuse muri Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umupolisi ufite ipeti ryo hejuru yasanzwe yapfuye Ibeni hano n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Komiseri mukuru w'igipolisi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo warushinzwe cyangwa se warukuriye imwe muri sitasiyo zitandukanye yitwa Rumbu Celestin yasanzwe yapfuye mu cyumba cye kuri uyu wa gatanu mu gitondo tariki ya 23 Gicurasi muri uyu mwaka. Uyu ngo akaba yasanzwe mu mujyi wa Beni mu gace ka Karinda mudugudu wa Melini muri province ya se mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nkuko amakuru aturuka muri ibi bice no mu gipolisi yabivuga ngo uyu muyobozi yari umuyobozi w'urwego rwa polisi rwa Karisimbi, ariko kandi magingo yangaye ngo ntago bari bagira icyo batangaza kubijyanye n'inkuru nyamukuru cyangwa se n'isoko nyamukuru y'urupfu rw'uyu mugabo. Amwe mu makuru aturuka ahangaha hagira ati yari komiseri mukuru Rubumbu Celestin yayoboraga sitasiyo ya polisi ya Karisimbi, akaba rero ngo yasanzwe yapfuye kuri uyu wa gatanu mu gitondo mu cyumba cye aho yaracumbitse Ibeni ngo mu gace ka Merilini. Gusa ngo nkuko byemejwe n'umwe mu bayobozi b'igipolisi ngo urupfu rw'uyu mugabo nta kintu bari baruvugaho kubera yuko ngo iperereza n'ubundi rirakomeje. Hakaba hatangajwe ko iperereza ngo yahise ritangira ndetse magingo naya ngo rikaba rigikomeje, ndetse ngo hakaba hatanzwe n'akandi akazi kanyuze ku bagize umuryango we, ndetse no kuvuga iperereza ngo ryatangiye kugira ngo hashakishwe amakuru biturutse mu muryango we, ariko ngo no mu basirikare bafatanyaga umurimo ndetse n'abapolisi bafatanyaga umurimo kugira ngo nibura barebe ko hamenyekana amwe mu makuru yaganisha ku cyateye urupfu rwe. Twihuse rero ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ubundi imirwano ikomeje kuba mu bice bimwe na bimwe bitandukanye. Turababwira ko Tongo na Nyanzare muri Rucuru hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi hongeye kwirirwa imirwano. Akaba ari imirwano hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe ndetse bahanganye na Wazalendo, ariko kandi n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Amakuru aturuka ahangaha aravuga rero ko ngo imirwano ikomeye yabaye muri ibi bice yaba mu minsi ishize, ariko kandi na n'uyu munsi ngo ari imirwano ikomeje kugenda ihungabanya ubuzima bw'imibereho y'abatari bakeya hano muri teritwari ya Rucuru. Ndetse kandi bikaba bivuga yuko ngo hagati ya tariki ya 18 na 27 ngo imirwano ikomeye yabaye mu midugudu 11 y'uturere twa Tongo na Bukombo na Mutanda na Kihondo, ngo ikaza gutuma ingo zisaga 1773 no kuvuga abarenga 10,600 ngo bimuka bakimukira mu mujyi wa Tongo na Nyanzare ahafatwa nk'ahizewe. Nyamara ariko kandi na n'uyu munsi tuvugana n'ubundi ngo imirwano ikaba n'ubundi yongeye gukaza umurego muri ibice bya Tongo na Nyanzare. Bivuze yuko rero ngo ubu bwami bwa Bwisha bukomeje kugarizwa n'imirwano ikomeye cyane muri ibi bice, aho bibarurwa ko ngo abantu barenga 1750 bangana n'ingo 293 zose ngo bahungiye muri Vicumbi mu gace ka Kibirizi inyuma y'imirwano yabereye ngo ahitwa Kamandi Poro na Kipese mu karere ka Rubero, nkuko amakuru akomeza kugenda bitangaza. Muri Masisi ho tuvugana byifashe gute, muri Warikare bimeze gute,
nabyo ndaje mu kanya gatoya tubyinjiremo, ariko ni munyemerere nongere mfate akanya nshuti bakunzi bacu mudukurikiye mbibutse niba yamaze kugera hano nyemerera uterekeho like yawe, niba utari wakora subscribe kandi cyangwa se warabyibagiwe nyemerera nayo uyiterekeho ubundi tujye dusangira amakuru. Mu gihe uterekaho subscribe yawe wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni signe dora notification, maze ukore aho handitse oro ubundi tujye tukoherereza amakuru utagombye gutakaza umwanya wo kujya kuyashakisha. Muri teritwari ya Masisi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwa umutekano ukomeje kuzamo ibibazo bikomeye kubera imirwano ikabije hagati y'imitwe yitwaje intwaro itandukanye. Imirwano rero ngo yatangiye mu gace ka Masisi cyane cyane ngo hafi ya Kinyumba mu birometero 5 uvuye Nyabyondo. Iyi mirwano ngo yakomeje kwiyongera iza no kugera mu bindi bice bitandukanye. Ni nyuma yuko ngo mu minsi ishize imirwano yaberaga hano ubundi hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe bahanganye n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ngo baje no kongera kurwanira mu bindi bice bitandukanye birimo Burubi, Kibanda, Kikomo na Kasopo, ariko ngo rimwe na rimwe bikarangira n'ubundi intare za Sarambwe zitsinze, usibye ngo aho zagiye zigaragaza gusubira inyuma no kurekurira aba barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, ariko ahandi henshi ngo byarangiraga batahukanye intsinzi. Hagaragaye kandi ubwo twerekeje muri Warikare, hagaragaye abantu benshi cyane basubira mu mujyi wa Warikare centre muri iyi minsi, nyuma yuko intare za Sarambwe minsi yashize bari baharahafashe, ariko bakaza kwivana bijyanye no gutanga agahenge, ariko kandi no gushyigikira umurongo w'ibiganiro. Ibi rero bikaba bivuze yuko n'ubundi nubwo ariko ngo aha bimeze gutya ngo isaha urugamba rwakongera rukambikana, kubera yuko n'ubundi ngo akomeje kugenda hadeployingwa abasirikare benshi, bamwe ngo bakibaza niba ari abasirikare ba leta ya Kongo, ariko kandi ngo muri abasirikare bari kudeployingwa mu bice bitandukanye ngo harimo na abazungu bagiye bagaragara mu duce nk'utwa Kibuya na Kimuwa, Ntando, Mukoberwa, Kayirenge na Rangira muri bice n'ubundi bitandukanye bya hano neza muri Warikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngibyo rero ko byifashe ngizo updates twagarukagaho muri aya masaha no kwibendera TV. Bashimire cyane mwe mubana natwe kaye mukadukurikira mutabyinubira kandi mugahozaho. Niba utari waterekaho like yawe uri hano nyemerera uyiterekeho, niba kandi utari waterekaho subscribe yawe nyemerera uyu niwo waba umwanya wawe mwiza, nyemerera uterekaho subscribe. Mu gihe uterekaho subscribe wibuke gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita signe dora notification, ubundi ugakanda kuri all kugira ngo amakuru ajye agera hano ku Ibendera TV duhita tuyaboherereza amutiriwe mujya gushakisha, dore ko igihe ari amafaranga nta mpamvu yo gutagaguza rero amafaranga uyareba. Hanyuma niba wifuza gutera inkunga cyangwa se kugira ubufasha ugenera uyu muyoboro wa Ibendera TV, ushobora gukoresha nimero akanyenyeri 07 akamenyetso ko guteranya 250 791700822 0791700822. ushobora kandi no kuba wakenera gukoresha Momo Pay ugakoresha 1692 tayari ukaba wageze hano ku Ibendera TV, undi tugasangira amakuru 5 kuri 5.
nshuti bakunzi bacu mwari kumwe natwe muri aya makuru, ni munyemerere mbashimire cyane kandi nkomeza kubifuriza kugira ibihe byiza, mugire icyumweru cyiza. Abagiye ku murimo nizere ko mwaguwe neza, ariko kandi n'abandi bari muri gahunda zitandukanye, birumvikana ku cyumweru zimwe muri gahunda ziba zabaye nke kubera ko akazi kaba kabaye nk'agacumbi kwaho gatoya. Ubwo rero mwese mbifurije kugira ibihe byiza, mukomeze mubane n'Imana. Ngewe ni n'ubundi mu yandi makuru ataha hano ku Ibendera TV.